Да речеме дека е случајно, ќе погрешиме, но со право ќе речеме. Новата песна на Милица е вистински хит. Zovite svirače, nije vikend da se plače, nek se momci pripaze, noćas cure privode. Ни не јавија дека има настап во Дежан, па тргнавме да ја побараме. No jači, na rate platit ćeš mi sve. Откако не ја најдовме, потрагата продолжи. Нема да сме ексклузив, ако не ја имаме ексклузивата. Dobro večer Milica, dobro ni doјде во Скопје. Dobro večer, bolje vas našla i veliki pozdrav za sve gledaoce ekskluzive emisije. Денес излезе новата песна и спотот за нејзе. Како се снајде во улогата како машко, а како во улогата на заводничка? To je jako lepo pitanje, zanimljivo pitanje. Da, danas je izašla moja nova pesma, to jest spot za pesmu Cure privode, koja se jako dugo čekala. Ja sam se zadnje 2 godine izvinjavala svojim fanovima što toliko dugo čekaju, ali ja sam perfekcionista pa sam htela da to sve onako ispadne kako ja želim i puno sam radila na plesnim pokretima, radila sam i na glumi dosta, tako da što se mene tiče, ja sam zaista prezadovoljna. Videla sam čak neke komentare, nekima se i ne dopada pesma, nekima se više sviđa spot, ali ja sam i očekivala takve komentare, jer posle stvarno velikih hitova, 3 čaše i moje zlato, nije lako ponoviti uspeh i ja sam svesna toga, ali meni je jako bitno da moja karijera teče, tako da samo vi slušajte pesmu, ona će vam se dopasti sigurno. Во спотот се појавувате во бело одело. Nisam ti odgovorila, izvini na pitanje, pošto se tema pesme je takva, gde mi menjamo uloge, dakle ja sam na trenutak muško, on nije žensko, već je sam kući, a ja izlazim u grad sa drugaricama i ostavljam ga samog, da se malo i on osjeti kako se žene nekad osjete. Znaš kako se muškarci nekad ponašaju onako malo bezobrazno. Nećemo sad baš da vređamo muški rod, da tako kažem. Mi ne možemo bez njih, oni ne mogu bez nas. Ali eto, malo smo se igrali sa tom temom i jako mi je bilo zanimljivo da i mi spot bude takav. Scenario je radio moj dragi reditelj Miloš Punović. On se takođe pobrinuo i za kostime i za celu ideju, tako da dugo smo radili na tom projektu i mislim da je onako baš zanimljivo. Во спотот се појавувате во бел машки костим кој е од минатиот век, од 20-тите години. Идејата беше ваша или на Милош? Pa mi smo zapravo tražili pravi tip muškarca u kako ja mogu da se transformišem. Znači, nekog muškarca u čiju bi ja ulogu mogla da uđem. Ne znam da li me razumeš. Nismo imali za inspiraciju ni Michael Jacksona, ni čak mi je juče jedan voditelj rekao da ga podsjećam na Draganu Mirković iz 90. neke godine, što je meni bilo jako zanimljivo. Znači, nije mi bila inspiracija ni Dragana Šagaga, niti Michael Jackson, već smo on i ja, pošto je moj momak plesao 20 godina, i onda mi je rekao dođi da ti pokažem, da vidiš odakle potiču ti koreci, ti kultni plesni pokreti, i onda mi je na YouTube pokazao Origins of Moonwalk. Dakle, to nije izmislio Jackson, već jedna jako poznata imena kao što su Cab Calloway i drugih ne mogu već da se setim, već sam zaboravila, ali kad sam videla da su zapravo, da to još potiče iz ranih 20. godina, ranih godina 20. veka, baš sam se zapanjila i tako da eto, mislim da sam to dobro odljuskala, šta ti misliš? Одлично, денеска го гледав спотот. Trudila sam se, znaš koliko sam se trudila, a momak mi bio jako strog. Дали мислиш дека убавината твоја придонесе за оваа голема слава? Šta to znači?
Дали твојата убавина, твојот изглед допринесе за твојата слава? Dobro, ja se izvinjam, nekad malo razumem makedonski, nekad ne. Pa u ovom poslu je sve bitno. Jako je bitna harizma na prvom mestu, naravno talent, moraš biti šarmantan, moraš dobro da izgledaš, da vodiš računa o sebi, da vodiš računa o svojim pesmama, tako da sve je bitno, zaista je sve bitno, za jedan kompletan onako utisak. Da li si razmislувала што би била во животот доколку не би била пејачка? Pa nisam nikad, ali otkad sam uplivala u glumačke vode, to mi se jako dopalo i onda sam, pa, kad su me pitali isto to što i ti, onda sam rekla, pa ajde neka to bude gluma. Каков е твојот приватен живот? Имаш ли време да се дружиш? Дали на твоето момче му недостасува внимание од тебе? Pa jako je teško uklopiti posao i naći vremena za privatan život kad je ovako brz tempo. Kad je nečija karijera u pitanju, onda, to jest, ajde bolje da se izrazim, kad je moja karijera u pitanju, zaista se moram posvetiti tome da to bude kako treba i da ne izneverim svoju publiku koja me prati toliko godina. I baš mi je momak, pošto sam ja jutros legla u 6:30 da spavam, prvo što sam bila nervozna jer izlazi spot, pa smo se on i ja zezali oko uploadovanja videa i tako dalje, slanja slika moje PR-ki i tako dalje. I onda sam ja do 6:30 igrala igrice na svom iPadu, gde je meni rekao, Seća, baš mi je žao, vidim da nemaš vremena za sebe i da ti to baš onako treba. I ja sam rekla da, upravo si, treba mi malo vremena da se opustim, da igram igrice, da samo ležim. I onda sam morala da ustanem u 11, da okačim spot. Ja sam se uspavala, a svi moji fanovi su očekivali moj spot u 11 sati. I ja brzo se budim, skačem onako iz kreveta i vidim da je već 11 sati, ulazim na svoj Instagram profil i komentari, a gde je spot? Pa mi čekamo spot. Rekao, majko mila, ja sam se uspavala, a već u 12 sati sam trebala da budem na aerodromu, imala sam let za Skoplje. Tako da je danas sve bilo nešto navrat na nos i na brzaka. Inače, zadnja 2-3 dana je tako, jer sam se ja vratila sa američke turneje. Još uvek ne znam gde sam, da li je dan, da li je noć. Vremenska razlika me ubila i sam se toliko spava dok pričam. Tako da smo postigli sve danas jedva i nadam se da se fanovi ne ljuti što smo kasnili 15 minuta. Како поминавте во Америка? Како сте задоволни? Имате ли импресии од таму? Pitaš me za Ameriku? Da, okej, izvinjava, pa ti nisam dobro razumela. Bili smo tamo 40 dana, oko 40 dana, ne znam sad tačno. Imali smo koncerte u 15 gradova. Bilo nam je, pa fenomenalno, mogu samo tako da kažem. Moje kolege Cvije i MC Janko su nastupali sa mnom. Publika nas je tako dobro dočekala, pošto se baš se osetilo da nas je publika uželela, znaš. I imali smo baš lepe koncerte. I hvala svima koji su došli. Кога би требала да бираш помеѓу Цеца и Карлјуша, со кого би сакала да имаш дует и зошто? Pa, neka to bude Ceca. Neka to bude Ceca zato što sam više uz njene pesme odrastala i više sam njene pesme slušala. Moja sestra je više slušala Karleušine pesme, ona tamo krije se, dođi Jovana. Ja volim ga, jako volim kako Ceca peva, volim njeno boje glasa, tako da, eto, to uopšte nije bilo loše. Da mi je, da ti vratim sve. Ja sam Milica Todorović, a vi gledate i čitate ekskluziv.mk. Veliki pozdrav i poljubac od mene.